artigo benarup ni niaro resumo magne peso nia reduz kania a menos dobe 45%. Ideni tabele converta ba PDF. Diak fila falima yoni channel Renaldo Cristovão. Iene hausei fo tutorial pensa atu halo resumo ba jornal ka trabalho Roma nebe itani docente sira haruka ita halo resumo. Dia kita tama diretamente ita ba tama Google Chrome. Ya Google Chrome ita bosira bele hakerek resumer. Oke, makne resumer.com. Kita hingi tuan. Tambah jari ini dah hingi tuan. Dia makne aplikasi website makne iane ita bele hili file langsung atama file mos dia maybe sekali kita hili file nia clear rituan tama file dari rumah pagina rua tolu hadne dia clear rituan dia kita copy paste dia mayane iane harus save for example ida abahun dokumentus. Ini jurnal ida usai halo ini resumo example dia kini harus halo artigo novinha copy my paste ini saniona itu tinggal klik resume. Oke, kita hingi tuan. Se processa ela. Oke, berloading ela. Dia ini debe naruh artigo benaruh ni niaro resumo magne peso nia reduz kania a menos dobe 45%. Ideni tabele converta ba PDF no buyable. Exemplo kita klik docs ni nia download traffic sekali ba PDF kita klik di PDF nia ba PDF no yane iha resumo ni iha buat barak
Ida ini resumo automatic, ida resumo manual, resumo optimis, no analisis do texto. Ne ia buat hat ne sekai ita lakoi automatika ita bel hili entre hat ne. Dia makan sendiri. Sekarang kita buat siraya perguntas, bele komen. No website ni harus tahu ya, deskripsi. No kita luar subscribe, like, comment.